Hi, we're back. Thank you for donating. We hope you like the kit. Love and Horia team. Comel. This feels like a gift to me. Allah, complicated ni. Sabar. Nak potong dari mana ni? Kata potong salah benda ke? Oh, first. Sebelum ni, kalau yang birthday Cik tu kan, dia bagi paper bag. Tapi bukannya paper bag yang dia ada design macam Cik punya birthday ke apa. But, ni untuk birthday Cik, dia orang bagi paper bag. Dalam tema? Sama ke? Kita buka slow-slow. Forevermore with Cik. That's the first one. Second, kita ada 2026 calendar. It's common. It's okay. Masa gambar-gambar ni keluar, aku macam orang gila, dik. Next, knock if you love Jake. Authorize. Authorize entry. Engine only. Next is guide to Jake. Bantailah. Ni ada gambar Jake. This bookmark. Depan ada dua gambar Jake. Comel-comelnya. Ada tulis Forevermore with Jake. So kalau macam orang buka, laki dia. Gitu. Fan made PC. Ada JJ. Next is sticky note. Saya rasa saya akan guna ke? Tidak sama sekali. Saya akan simpan sampai dia report. Next. Birthday Jake. Can I kiss you? I love hot nuts. SJY. Shin Jae-yoon. Ni dia guna apa? Kertas yang glitter-glitter macam ni. We love glitter-glitter thing. Cover watermelon sugar. Say hi to my cats. Itu dia. With the name. This is all the things of Forevermore by Jakes. Forevermore with Jakes. Event for donation kits. Ayat aku tunggang langgang. Tapi tak apa, korang faham kan? So ya, itu je. Bye.